Mayap ayaldo kaya kayo anak. Yaku, teacher Rachel, kaya kayong talaturo para King Aldo ngayon. King Aldo ngayon, panigaralan tayo, King third quarter, week 1, ding taong kasaop King komunidad. Pero bayo ito, mamiyalong tapa mo. Hulaan nung kanino ya gamit atyuking litrato. Mumunang larawan, kanino kaya ini? Nung sagot yu, mestra, gusto kayo ken. Pangaduang litrato, kanino ya kaya gamit ini? Nung sagot yu, King Janitor, gusto na kayo na naman. Pangatlong litrato, kanino ya kaya gamit ini? Nung sagot yu, King Pulis, gusto na kayo na naman. Pangapat, kanino ya kaya gamit ini? Nung King Narcising sagot yu, gusto na kayo na naman. Ngeni, oras na para makiramdam. Ikanta tayo kaya katang kanta. Oras ng makiramdam, makiramdam, makiramdam. Oras ng makiramdam, King ke kayong mestra. Kwento man o poesya, basa na. Makiramdam kayo, King mestra, ba kayong mabiyasa. Ngeni, makiramdaman kayo, King kana kung basan a poesya. Pamanuro, iba't King kayang puso. Kaya din kayang anak, may biyasa lang tuto. Den kayang amano, ating dalang aral. Kaya kaming mestra, eya naman biyasang papagal. King kalinisan, may alamangan. Abak pang maranon, palis kaya ng tatalnan. Parki, payong burisan. Apining masipag a janitor, tunayang ayasahan. Pangaabak, iya akit mong mumuna. Makabanteking dalan at palaging abala. Kaligtasan hangad na, kaya katamungan. Iya pulis tamong palaging makatiman. Ila ding taong aldo-aldo hakakit mo. Manibatan abak ang gaking pamanuli mo. Pasalamat at pamanatuing dapat karela. Uling tunelang kaluguran ding taong kasaop King komunidad. Ngeni, sagutan tala ding makatuking kutang. Panuto, pakibatan tala ding kutang apatungkol King binasang poesya. Ninula ring taong may banggit King poesya. Nung sagot mo, mestra, janitor at pulis, gusto ka ken. No ka rin tala akakit ding taong may banggit King poesya. Nung sagot yu, eskwela, parki, dalan, istasyon ng pulis, gusto na kayo na naman. Tungkol ya kanino, English yung tamong ng aldo ngay ni. Nung sagot yu, tauhan King komunidad, gusto na kayo na naman. Maulaga papila gagampanan da ring tao King kaya katamong komunidad. Ila ding saup-saup ban apanatili kaayusan, kasantingan at kalinisan na ning kaya katamong komunidad. Tara, kilalanan talang tunggal-tunggal. Ding taong kasaop King komunidad. Taloturo o mestra, iya'y tuturo kaya katamong sumulat, mamasa at mamilang. Pangaduang pengari King kilub eskwela. Manulu, iyaing manulu at lalawe ka ring taong masakit.
Magreseta at mamya panulo para king kaya katamong sakit. Narcis, iyay kasaop na ning manulo king ospital. Maningat at manasikaso kareng taong masakit. Bumbero, iya ing daratang kapag ating masisilab. Akit tala ring re-respondi kapag ating sakuna. Hortelano, iya ing mananampale. Mialiwang prutas at gule para atin tamong kanan. Manasan, iyay kukwang asan kareng miyayaliwang parting atin danum, kalupananing, dagat, ilog, ampo sapa. Janitor, iyay magpanatiling kalinisan king kaya katamong komunidad. Eni sabiantala tunggal-tunggal ding taong kasawap king komunidad. Talaturo o mestra, manulo, narcis, bumbero, hortelano, manasan at janitor. Tandanan, ating miyayaliwang tao na maralas sa saok at gagabe kaya katamo para apanatili ing kasantingan, kaayusan at kaligtasan tamo king komunidad. Apin ding keng kaya katamong kaluguran, ding taong kasaop king komunidad. Pagyamanan, ngeni kumakayong lapis at papel, oras na para sagutan tala, ding makatuking aktibidad. Malyari ang iposing video kabang sasagutan niya ini. Mumunang aktibidad, panuto, ituglong gamit ing gulis, ing litrato ning tauhan king komunidad, king kayang lagyo. Kuwayo la ba rin gustong sagot? Magaling! Atin kayong metong a star! Pangaduang aktibidad, panuto, isulat king blanco ing letra na ning tao, king komunidad at tutukuyan da. Number 1, iyaing manulo kareng taong masakit. Number 2, iyaing magpanatiling kalinisan king kaya katamong paligid. Number 3, iyaing kukwangasan kareng miyayaliwang partining danum. Number 4, iyaing pangadwa tamong pengari king kilob ning eskwela. Number 5, iyaing daratang kapag ating sakuna lalo na kapag ating silab. Ikwayo la ba rin gustong sagot? Magaling! At ina kayo na namang metong star! Mayayari na naman yung kaya katamong lisyon para kingaldo ngay ni. Sana dakal kayo abalo. Muli, ini Teacher Rachel. Dakala salamat kaya kayungan. Paalam!